Da li ste ikada čuli za priču o ukletom vozu koji luta na puštenim prugama Srbije? Previše od jednog veka, 1920-ih, usečeni voz broj 13 putovao je noću kada je misteriozno nestao bez traga. Ostaci voza nikada nisu pronađeni, a legenda kaže da se povremeno pojavljuje na maglovitim prugama, stvarajući ledene trnce kod svih koji ga vide. Ljudi pričaju o čudnim svetlostima i sablasnim senkama koje prate zvuk zlokobnog sirenskog zvuka. Neki veruju da je prokletstvo rezultat starog putničkog nesrećnog događaja. Stanovnici obližnjih sela kažu da možete čuti voz kako prolazi noću i da je najbolje da se sklonite kada čujete vriske sa starog koloseka. Vremenom, ovaj fenomen je postao poznat kao voz duhova. Da li biste imali hrabrosti da ga potražite u tami? Da li su ove priče samo plod mašte ili deo mistične istorije našeg regiona? Razmislite dobro pre nego što odlučite da istražujete.